washyize izo nshenga ariko washyize ku izo nshenga urashyira ko umuriro kujya bisanzwe barahura umuriro sawa umuriro wo mu ziko hama rero ugaco ucomeka muri prise aka kantu nakongereza volume ushaka ko bisha vuba canke se ukagabanya ikindi naco ariko uyu muyaga nkuba imbabura ntikosa mu muyaga nkuba cyane idufasha gusaidia kano kanze sawa ya augmentation ego nuko tukoresheje imbabura igwa 80,000 ego akabijya umva nk'akarusho karimo mwiza imbabura ko yazijya zindi iyi mbabura idufasha guteka ifungurwa zigasha vuba kandi kaziganya n'amakara ntiyihuta guhera ego ntabwo ishyuha nyine kometere ku buryo nk'umwana akoze ko yoshya oya nanuvuze ko ifasha kugabanya abantu amakara mukoresha umva ko ikigira consommation y'umuyaga nkuba oya ntigira consommation y'umuyaga nkuba ni nkuko shariza telefone vuba kuko twarabivekiye turabimeze neza ahubwo rero uwo muyaga nkuba udufasha byonyene kugira augmentation paka kantuze kaduzi pepu zanshenga zakevuba aziko inshenga zitaka neza uzishize ku mbabura isanzwe inshenga ntizokwaka ariko ushize ko ngaha ugacomeka muri prise kakavandiratere kaguma rero none iyi entreprise ikorera yitwa Solite ego dukora mu kitoke cya Rugombo kwibarabara ry'umunani ego n'umuzikeneye zose bigenda gute uzikeneye cha tuguhereza nimero ukaduhamagara aho uri hose mu gihugu ego ashaka kubarungikira ibitoro byaraduze ashaka kwimbira ati none ninarungika imbabura ampaye 80,000 cyenda yirihira nk'akarore nka 30 umva nzondi kondo ngukiki none iyo contact bagutora kuri 60 89 10 48 témoignage abantu bamaze kuzikoresha mbere yego cyane ati abamaze kuzikoresha feedback uronka ni baramaze kuzikoresha ari benshi cyane kandi baraza bakambwira ati by'ukuri imbabura zimeze neza kandi benshi bagerageza kuza ati imbabura twarazikunze bazibona ku babanyi baziguze natwe uburyo nibwo bukibuze nayo mundi twogura ego amahera si menshi ibi bintu byose byarazimbye vraiment ariko urabona nk'igitore kandi ikintu kizimbye kugira ngo ushobore none gasha ijya mbabura ya 2000 base ubigeze kuri 3000 ijya mbabura ntushobora kwimira twebwe nko muri ntimara n'amezi 2 ijya mbabura kimeneka ego ariko iyi ni imyaka 5 niyo birahera murakoze